musidɓe an hannde kadi on hiwrama fulɓe tv komin musidɗo mon Khadijatou Diallo hannde kadi meɗen meeting buduk on middi famasto meeting mo annduɗa président Barrow no yaadi hen e remoɓe ɓen andugol soholaji mum hannde noon jokke men o meeting waɗɗo buduk mo annduɗa ko Lower Salum Upper Salum e Ñanija constituencies fof hawtodiri fotti ɗon fi yewtudugol e président on jokke men hara miɗo yetta caméraman an on team an on fof mi jejjitani hay goto hara jarama ko jokkuɗon men kon. jërëjëf finne kanina o wi o jaari sare nde fo o wi si adama fuɗɗima jooɗoɗon ha o hempina koɗon galleji mon leɗɗi adama hempinani kode ha o hempina ko ha jago léegi nag ki ñoo on si mooy chef bi ñekka si tunda bi chef Dawda Yo pour mu ñëw waxtaan ak mbooloo mi chef bi ko chef o Dawda Yo e nodde ra o ara yeddude askan o الحمد لله رب العالمين 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 وأدي فوق جتا الله يجيب يدن يا سبيانا نجولن أن لا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم miɗo salmina ɗum woni joom ceɗe ñaani jaaɗe fof taw
mi salmina ɗum woni yuuɗo fof mu ngi nuyu yuut yëpp mi salmina kadi ɗum woni rewɓe ɓe fof mu ngi nuyu jigéen ñi yëpp mi salmina compinaji ɗi ngannduɗaa ɗi fof ɗum woni heɓe nder leydi he mu ngi nuyu compagnie yëpp nga xam ne ñoom ci biir Ñaani mi salmina exécutif mo NPP Ñaani Dia ardi ɗum ciyaman Alaji Farba Diallo mu ngi nuyu ɗon exécutif NPP ki ko jiitu mooy Alaaji Farba Diallo so ɗum ɗon yawti mu ne si loolu passé miɗo salmina ɗum woni délégation mo ngannduɗaa o kon ardi e président mu ngi nuyu délégation bi nga xam ne moo ànd ak président mi salmina honorable ministre Hamad Ba mo ngannduɗaa ko makko jogii laamuji tokosi ɗi mu ngi nuyu honorable ministre Hamad Ba nga xam ne moo amee nguur ndaw yi mi salmina water resources ministre Moussa Dramé nga xam ne moo ñu yore ndox bi ñu naan mooy Alhaji Moussa Dramé mi salmina ɗum woni kala mo ngannduɗaa ɗum woni ariiɗo e délégation en a wonɗi e his excellence président Adama Barrow koo xam ne kii ànd nga mbooloo mi yëpp ànd ak Alhaji Adama Barrow mi yejjitta noon mo ngannduɗaa ko ministre ko makko woni ministre kalfuɗo denndaangal ɓurɓe ɓe heewa leydi Gambia ɗum woni remooɓe ɓe Alhaji Demba Sabali mu ne Alhaji Demba Sabali moo élif baykat yi yëpp ñi nga xam ne ñoo gën a bëri si Gambia mu ngi ko nuyu mi salmina permanent secretary ji ɗi mu ngi nuyu permanent mi salmina directeur ji ɗi mu ngi nuyu directeur yi mi salmina kilifaji ɗi ngannduɗaa heɓe ngaddi his excellence président Adama Barrow mu ngi nuyu kilifa yëpp nga xam ne ñu ngi topp Adama Barrow Alhaji Adama Barrow mi salmina ɗum woni kala mo ngannduɗaa hana mo abbi e ode mirdi people's store mu ngi nuyu koo xam ne kii yaa ko topp si mirdi people's store mi yejjitaani noon honorable Alhaji Sidi Ndiaye mu ne fàttewuna honorable Alhaji Sidi Ndiaye sabu commune ene makko gonɗi ɗo 1 week hannde ɗum woni ñande fof ara gudu puisque bis bu ay ngi nekkan maa fi bis bu nekk dina xëy ñëw gudu kañum e yuuɗo ak yuut bi sabu ɗo balɗe nayi mi ɗanaaki ko ɗo mbaɗanmi ɗo bantagel ɗon ka ñeneen di fan yëpp ñoom nelew ñu ngi fanaan si gannaaw so wiyama noon président Adama Barrow ne ara ñaani dia ñu nag Alhaji Adama Barrow mu ngi ñëw ñaani dia no wayno ɗum ɗon ɗoygol ala lelde ala darde ala joɗagol ala tega amul taxaw amul nelew amul mi salmina musidɓe am chef uji ɗi mu ne mu ngi nuyu mbokki chef am yi hokka salum chef o Hokka Salum seen chef yolowa salum ak Lowa mi Salum salmina chef ñaani on e perba nuyu chief ñaari mi salmina gouverneur mo ngannduɗaa o ko makko wonata oversee janjamre administration o Samba Ba mu ngi nuyu dam Samba Ba ki nga xam ne mooy doxal fu mu nekk nii Janjanbureh e député gouverneur honorable Seni Mbaye ak deputy gouverneur mooy Seni Mbaye e team o fof tax field o fof wonɓe ɓe CRR di mel ni taak team bi yëpp ñi nga xam ne naa ngi si mi salminani mi salmina kadi ciyaman Koutaw area council mu ngi nuyu chairman area council Koutaw mi salmina kadi honorable député men o Amadou Camara mu ngi nuyu dam honorable député mooy Amadou Camara mi salmina ɗum woni ward council o kañum e leydi council o keso pulo mu ngi nuyu ward council o ya council o West Ful mi salmina council of eldar goɗɗo ñaani dia mu ngi nuyu dam council o eldar ki nga xam ne ñu ngi ñaani ja oɗo fof noon enen fof en ndendi ñun ñëpp nag ñu ngi yem ñu no wayno salminade oɗen calmina his excellency mu ngi mel ni ñun ñëpp ñu ngi ko ñëwdi ñu president of the republic of the Gambia President Republic of the Gambia mo ngannduɗaa ko makko itti en ɗum woni e tampere addi en e neema nga xam ne moom génne si coono muy suñu ci noppal o itti en e fitina o addi en e kawral mu génne ñu ci finna mu indi la si o itti en e basal o addi en e dañal mu génne ñu si ñaaka mu indi ñu su amaan miɗo salmina konngol am min e ñaani dia fof e ɗe leyɗe kawruɗe ɗe fof miɗen calmina his excellence président Adama Barrow mu ne moom si kaddu ak dëkk yi ak réew yi di daje yëpp ñu ngi nuyu Adama Barrow si kaddu makko e cabinet makko o fof Adama ak cabinet am bi yëpp min mbiyamo ne ñu laa wax ne Adama min beltima kontaan nañ min ngala komin kaari amuñ lu ñu war a wax kala ko dimmomin loo ñu digoon no wayno o waɗi ɗum ngi mel ni def nga ko kala ko dimmo en loo ñu mënoon a dig ñaani dia ñaani no wayno o waɗi ɗum yëpp liggéey nga ko ñande o fuɗɗiɗo ara keroog bi fi njëkk a ñagoji makko ɗi sa oto yi ɗi majjuno ɗi jeeyi to wiyete Bokarel sa oto yi day réewal ñu ak si boori faro yi 20 minutes o yettaki budu waaye lu ëpp ñaar fukki minute nde o dari mbaɗa haala bi nga taxawee di fi o wi mu ne ngol laawol ngon ndewmi nde yoon bi ma toppa nii siko min heɗitiɗo président fekkee ne maa fi desaat min itta ɗon e nde tampere min koɗo ngol laawol yàlla ate dinaa leen génne si ko ma liggéey yoon bii ɗum ɗon noon mu ne loolu nag ne wayno ɗum mu ngi mel ni enen fof en jii ɗum woni gonga ñun ñëpp gis naa ne gëm mi wiya Ami Bojang Sissoko mu ngi wax Ami Bojang Sissoko so tawi président ari haa ɗo su nekkee président nee na ba fii o accat min kaala min jarnamo mu ne nañ bàyyi daal ñu jërëjëf Allah wi kala mo yettata neɗɗo Allah yettatamo makko yàlla mu ne ku dul sant ni doo sant yàlla si bopp Adama Barrow Adama Barrow his excellence président Adama Barrow His Excellency Alhaji Adama Barrow laare hannde ko lampaji dariɗi ɗi e nder jeehe ma ne seen leen tey lamp
saare mawɗe e saare tokosel hay beddaji ɗi mbaɗama lampaji courant lattimine ɗum ɗon no wayno ɗum o wino o waɗana ɗen courant yimɓeɓe fof mbi ko koyɗowo ndeka noon gon koyɗol waɗi googa nden his excellence président Adama Barrow l'hôpital o darinoma ɗo o wi Buduk ko cee sappo e nayyi goni Buduk no wayno o kii l'hôpital Buduk ɗum onon fof on meeɗi ɗum nan o haali ɗum ko o haali ɗum ɗiɗi no wayno so yurdima l'hôpital o matini jonni bara nden président Adama Barrow jarama nden o hokki kadi communauté ambulance communauté ambulance mo ganduɗa ko rewɓe maaji ɗo e Jamen walla rewɓe maaji ɗo e Kawur walla rewɓe maaji ɗo e Kuddawur ɗum woni taw ko rafi nawgol ɓe taw ko saɗateɓe wattu ɓesgu o addi ɗo communauté ambulance hay so hoore muusi neɗɗo debbo ano e télépital nden président Adama Barrow miɗen ma calmina haalani ɗon hande laynini ñaani dia ndiyam so tawi woni ko temedere capanɗe jeenayi e joyi ɗe fof min jaɓi ndiyam nden ɗum mi haalanma ɗum mi hollaɓe noon ɗo darimiɗo koko waɗa kalanmi agenda mo président jogino o leydi ñaani dia on agenda o timminimo ko on bawmi haalamo yimɓeɓe fof nana ɗum wonno président Adama Barrow ari ko liggagol o ari ko yimɓeɓe gon gotum o ari ko pour wurtingol démocratie o ari ko fotindinde nenen fof wonɓe Banjul wonɓe Koyna wonɓe Katom sabu kala ɗo jaaɗa lawol no ligge laamuji jawtuɗi ko Banjul tan ɓe liggotono hande sa ƴewtinima ladde nde fof no waɗa gotonoaji mi wi a his excellence président Adama Barrow joni kala ko addani min kono min ñagotako ngo sabu miɗen gandi ko paari e faro amen ngo hay miɗon wiya maalo ngo joni joni no wayno maalo ngo paraji amen ɗi no wayno a yiɗi liggade ɗi paraji min chef o noon miɗo hawri e joom ceeɗe e VDC o e kalifaji leydi ɗi nde wayno mbiɗen daari ha miɗen gokkiri leydiji e dulaji ɗi ganduɗa ko ɗimin liggoto yoɗi liggaka no wayno omo hebli pour argol liggagol ɗum sabu seede ɗum ɗon no wayno biteɗo Ouseyni Senghor investos ɓe hewɓe gari ɗo 2500 hectares ko ɗum woni ñaani dia investos ɓe mo kala sumino 500 hectares kono noon e bi investoɓe woɗɓe ɓe ndeɓe ngari no wayno ɓe cansi haqqillaji mabɓe ɗum noon ko yimɓe ñaani dia ɓe kalananni no wayno woɗɓe mbi no wayno duraji ɗi ɓe 500 hectares ɗiɓe ƴeftiɗi sabu ko maɓɓe jowo jeegomo ɓeɗo mo kala ƴettuno 500 hectares kono ne yeehi ha ɓe ngari ɓe lartini ɗani ligguey mo meeɗa liggue weeɓani no wayno yimɓe hewɓe maɓɓe mbaɗi widduro ɓe mbi ko oblan ɓe cohli oblan no wayno ɓe mbi ko oblan ɓe ala ɓe jaltani de ɓe jahani de kono ɓe mbi ko oblan ɓe cohli kono mi wiya yimɓe ñaani jaaɓe ok mi wiya yimɓe ñaani jaaɓe yoɓe gandu président o darima yigol o liggoto ɗi paraji o addal liggotoɓe ɗi paraji laabi mon paraji ɗi liggete mi salmina noon ministre of agriculture sabu ɗum woni no wayno hikka ala mo heɓani awdi ɗi ganduɗa ko awdi ɗum Allah waɗino gawri kalme masara te ɗum heewi deb
ko gerte goni keɓaki ɗum fordinore Allah engrais ni engrais ari e tayen na wayno on gandi laamu ngu addi engrais ha yoni enen ɓiɓɓe gambiyaɓe yon jansu jikkuji men ni laamu ngu adda engrais ha para ƴetton engrais ndi heɗen na waɗen ndi jeeya nden noon mi wiya onne enen fof mi wiya président o mbiɗo mo okki puccu ngu aran ngu darneɗo mi okkigo gayɗiɗi mi okkigo hirande ɓottari jobce am ɓe gokkimo gaari puccu ngu noon ko tagui gokkumomi ngu o wonde makko nde gorko e yidde nde jaam saabu nelaɗo nde nela na wayno ko ɗe gueɗe woni ɗe o haɓirteno na wayno patimo ko na wayno ko ɗum woni yeeso makko mi okkimo puccu mo arat ɗo ngu darneɗo yo no nguman kaman kulla mi okkimo gayɗiɗi e yinde am hirande bottari joom ceen capantati e tati ɓe jooɗi gaari ɓe gokkima bottari nden mi salmina fof salamu aleykum district committee ji district committee bi yëpp mi salmini yaay compagnie aji ɗi yaay compagnie mi salmini yuutuji ɗi youth yëpp onon fof no ya bisimilla yen ñëpp mugena bisimillah e nder Budum mune si biir Budum mi salmini kadi Lowo Saloum naaɓe waa Lowo Saloum e Opo Saloum naaɓe waa Opo Saloum mbiɗo wiya bisimilla e nder saare mugena bisimillah si biirde kadi fii joni kay fof kono wakko ciif haali ko fotmi ko haali fof mune lu warona wax ci xelam ci soxna loolu yëpp sabu muɗo weltima ɓeɗe puisque mu ngi kontaan ben baax sabu sono yiya Amadou Camara honorable Amadou Camara mu ngi gis honorable Amadou Camara muɗo yiya honorable Sidi Eske Ndiaye mu honorable Alhaji Sidi Ndiaye muɗo yiya Chief Amo mu ngi gis ciifam bi nden mbiɗo wayno hannde mbiɗo weltina ɓeɗe wona seeɗa ni tey daal mboolem mu amante kontaande teela sabu minen ñaani dia mune ñu ñaani dia koye gaskamin gonno mune ci faala ne ko hannde min gonti e aduna he mune tey génn nañ fokki aduna bi hannde sa min woni annaka amen Kombo komin tawon mu ngi mel ni tey ñu na Kombo yëpp benn lañ because min ɓooyi wulude laawol mune yàgg nañu jooytu yoon min ɓooyi wulude courant yàgg nañu jooytu kuren min ɓooyi wulude e ndiyam yàgg nañu jooy affaire ndox hannde sa ari nden ñaani dia ndiyam siko 100% 90% fof heɓi ndiyam mune so ñëwee ñaani dia affaire ndox si fekkee ne 100% 95 bi yëpp ñëw na ñaani dia e laawol ngol kadi yimɓe ñiigo ngol waɗama ngo waɗama pour kadi courant ngo kadi ala heddima ala ko heddi minen rewɓeɓe minen mbaɗi account uji amen ɗi min jaari min jooɗa firintaji min mbaɗina pour moƴƴingol glace moƴƴingol ASAji amen ɗi mune gis nañ ne yoon bi moom tàlli na courant bi ñëw na léegi lu des bu loolu yëpp pare jigéen ñi ngeen dem undi ay seen prix yéen a ngeen liggéey seen kër yi nden mbiɗo yetta yaay compagnie aji ɗi fof mune mu ngi sant yaay compagnie yëpp mbiɗo salmina anti musu mu ngi nuyu anti musu women mobilisa women mobilisa mbiɗo salmina Alaji Sadji ɗum no ciyaman mu ngi nuyu Alaji Sadji ɗo ciyaman Alhaji Sadji bi juɗi bi juɗi no ciyaman juɗi ne ciyaman mbiɗo salmina conséquence ciyaman anaga mu ngi conséquence ciyaman mbiɗo salmina national anaga women mobilisa anti may mu ngi nuyu dan national women mobilisa anti may mbiɗo salmina ministre amen no Fatoumata Kinte mu ngi nuyu Fatoumata Kinte onon mbiɗo salmina fof ka mu ngi nuyu ñëpp mbiɗo weltima ɓeɗe kontaan na bu baax a baax sabu min koye tayen baɗolngal mi puisque moom ci tayen baroo ko min suba leydi council o ñaani diawo ñoom lañ tànn te so Allah jaɓi min liggoto e nder ñaani dia min janni baro te ni Allah su yàlla atee daal dinañ liggéey ñaani dia inchallah by 2026 waaye 2026 wiw baro besi pale bi wassalam nekk dinañ oo ki nga xam ne mooy National Assembly member bi nekk ci gox yi fii di honorable Amadou Camara mu ñëw waxtaan ak mbooloo mi. Thank you. gaay Jaraaf yi bala leen ñu ngeen organise gaay ñu génn si fi mu nekk nii su ñuy paree rek ñeen ñeneen ñëw bala leen. Jaraaf naaɓe muñananɓe seeɗa si oɗo pari rek on mo garta Jaraaf ñëw leen Jaraaf gëna leen si pare rek yéen la. Okay.
Assalamu alaikum mbolo fof. Amadou Camara mu ne salamu alaikum mbolo bi yëpp. Your Excellency, His Excellency President Adama Barrow. Your Excellency Alaji Adama Barrow. And of course, Chairman of the OIC. Chairman of the OIC. Party leader and Secretary General of the National People's Party. Secretary General of the National People's Party. And of course, Commander-in-Chief of the Gambia Armed and Security Forces. Commander-in-Chief of the Gambia Armed Forces. Mr. Mini President Barrow. President Barrow. Mi tega hen mini cabinet minister be fof. Cabinet minister mi ardina hen ɗum woni party leader National Reconciliation Party ɗum woni Bosam Honorable Hamad Ba. Hamad Ba. Permanent Secretary ji gonɗiɗo fof mi salmini on. Of course mi salmini tami Deputy Speaker mo gandanɗuma hoore makko woni Bosam to National Assembly to. kono noon nder ñaani jaaɗo komi woni boss makko. ano yo Deputy Speaker mi salminima. mi salmini chief tami government official ji gonɗiɗo fof mi salmini on. ɗo haala alaɗo en mbimi ɗo haala alaɗo saabu ñaani dia gandunoɗo ñaani dia hanki e jiiɗo ñaani dia hande wallahi hay soka gumɗo aɗa andi kam o woodi ko sansiɗo en ɗum noon yo excellency minen haala amen ɗo fof ko minen mbiya a jarama a waɗani min haɗa min waɗana te mi andi a continue haɗa min waɗana min kaali min kalani haɗa andi komin cohli ko ɗum noon jarani ko neɗɗo dari ono wiya minen cohli ɗum ɗo minen cohli ɗum haɗa andi fof kono nag jara ɗum kenen taw fine adama fuganani adama sohlanani ɗo komin dari ɗo tan minen man jetta minen man jarna ɗiɗon fita hawren min la sante dila gërëm ɓe mbi noon lamɗo amata kono tawi noon lamɗo amata noon ɓoltono mi amaɗo en mune nag furti feƴa wiyeyeno ɗum yo ar hokko ɗo bawɗi mi ama mune ñewlen fulbange feƴa sabu nde weltare amen nde ɗo en pour contente mine ka fi kono yo excellency wa excellence yimɓe ñaari jami en beltanimama wa ñaani jami e contane minen gandi ko luwa imminma xam nañ ne luwa mala ekati gara jewɗiɗa e yimɓeɓe ñu waxtana pour min kalanma sohlaji amen ɗi pour ñu waxala suñ sohla min kollumane ko liggaɗina min ko wax lay dan won lay ɗum noon minen mbiya ligguey ma yooɗi feewi ñu la wani sa liggéey bi hay so yiiɗi gambiyan naaɓe woɓɓe haaloɓe haalaji janɗo e saret kala gandanuma hoore man a heddi anam bonono liggi yo ar nden ñaani ja yiyat ligguey ma gambiyan si ñi wax way so kala yeb so fideelu lewal fi bala bisaadama ɗum liggéey ɗum noon minen mo yettabinimo jaana ko kelmi ko kalmi rek yimɓe ñaani dia mune ɗum am rek si mu wax ko niti rewmi ñaani dia jetten Allah ñaani dia nan sante Allah ñaani dia jetten Allah ñaani dia nan sante Allah sabu ko ndi leydi tan garda puisque rewmi rek nga ñëw keɓa ko wiyete deputy speaker nga am liñowa deputy speaker keɓa chief nga am chief keɓa constituency chairman nga am constitution chairman keɓa député nga am député keɓa lady councilor am lady keɓa ward councilor nga am ward minen fof koye ɓoggol goɗo e hemin goni yetti kena bumbi rek la mi yeddani nayi leyɗe goɗɗe kono Gambia ñaani dia ɗo ko number 1 he won mandarga mune ci façon fof nan mo abi ñaani dia nan mom number walla ɗum noon yimɓe ñaani dia min onen jetti minen onen jarni ñaani dia ñumne de santa ñumne na gërëm si deputy speaker minen ma jetta minen ma jarna di speaker da mu la chief dawda yaw minen ma jetta minen ma jarna dawda yo mu la santa dila chairman alaji Farba Diallo minen ma jetta minen ma jarna alaji Farba Diallo mu la santa dila lady councilor Dieynaba Diallo e former lady councilor Hawa Ba minen ma jetta minen ma jarna lady councilor Dieynaba Diallo ak former lady councilor ward councilor e chairman ma onne minen on jetta minen on jarna councilor as chairman bi da mu la na ñu di len santa yo excellency yuuji ñaani dia mbi yu ñaani dia ñune min kolɓe min hollu on ne wollane ɓe beltima kontane e laawi he yoni ɓe beltima kontane e courant he ɓe beltima e boholaji he ɓe beltima e ko miijaɗinaminen ko arta ak li nga xelaat elet man nga ñu indi ɗum noon ɓe mbi loolu nag ñu 2026 woto heɓ hakkillaji ɗiɗi bon bul am ñaari xeer sax ñaani dia ɗo en ñaani dia hay so goɗɗo aran ɗo bu keneen ñëw ɗo ko fixe déposit wonɗo fii mu ngi mel ni ɗum gandiren noon pamiren noon ngeen xamee ko o yuuji ɗi mbi noon rewɓe mbi noon ɗum ɗon ngol konngol ma mi yettinogol ɗo en jigéen ñi ñoo ko wax ko no yo excellency
Your Excellency minen man jedda minen man jarna min mi wawa ɗo yawtu sabu koye mbita ko sa akkama fof rek a hande mbiyata solli goɗɗum nawoyta yettani Allah no Your Excellency mi yettima mi jarnima mi yettima mi jarnima sabu minen suudu dibideɓe to en dibideɓe ɗaɗon kewi de kono min Amadou Camara min Amadou Camara min Amadou Camara Adama Barrow ko wi Adama Barrow ko wi ko ɗum gabbimi ko wiyani mi yaadaka hen hande mi yaadaka hen bimbi ɗum noon ñaani ja bono no wandi sabu ko ñaani ja immi wi ko ɓaawo Adama Barrow woni ɗum noon minne ko ɓaawo Adama Barrow gonmi weli metti ha janggo ɗum noon Your Excellency haɗa andi mino andi goɗɗo no andi mino andi a jarama a salminama a yettama assalamu aleykum jërëjëf honorable Amadou Camara Amadou Camara jarama mbokk yi comme ni ngeen ko xamee si jotaay bi fii seen doom mu fi koo xam ne kilifa la si réew mi moom moo nekk ki toppa si njiiti néegi député yi kooku mooy honorable Sidi Ndiaye ñu ñëw oo ko moom it mu ñëw waxtaan ak mbooloo honorable Ndiaye min calmina His Excellency President Adama Barrow mi salmina ministre ɓe fof mi salmina ministre ɓe fof mi salmina Chief of Staff and Minister at the Presidency kañum senior government officer ɓurɓe ɗo fof Chief of Staff Governor Samba Ba kañum regional officials fof Governor Samba Ba ak regional officers yëpp Honorable Amadou Camara kañum National Assembly member ji CRR fof Honorable Amadou Camara ak National Assembly members yi Chief Dawda Yo kañum sefuluɗi fof ɓe ngannduɗaa ɓe alkaali o he joom ceeɗe he imamuji ɗi he kalifaji ñaanija debbo he gorko suka he mawɗo kala garɗo ñaanijaɗo fof a salminama alkaali ciifi ɓoɗon ɓe kay goor jigéen magas ndaw keppo kufi tew honorable Sidi Ndiaye mo ngay nuyu advice aji to président advice aji président Barrow national women mobiliser Adjaratou Maimouna Baldé national women mobiliser Adjaratou Maimouna Baldé national executive MPP national executive MPP kañum partner parti ji ɗi fof ak yeneen parti yi ñu bokkal yëpp on calminama ñu ngi leen di nuyu jaliɓe ɓene calminama jeweli tamit ñu ngi leen di nuyu Your Excellency on the 2 minute kalal mi Your Excellency ñaari minute rek laa fi bëgg a wax ɓayi ko leydi amen ɗo garɗa parce que yow surtout fii nga ñëw ko mbami daro mi haala heƴinde leydi amen he foog ma taxaw fii nag ma tourisme dëkk fii ko goonga boss am Amadou Camara kañum boss am Chief Dawda yomɓe kaali dëgg la suma boss Amadou Camara suma boss Dawda a Dawda yobbo anen depare kono minen ñaanija waaye ñun ñaanija fii Your Excellency kala ñamande nde men joganinoma a yoɓinde ha nde heewi deb ha men jablimama Your Excellency ñun deppato tunamne jangñi ko amalon fay ngañu yëpp ɗon desu a ari ɗo jiɗeɗa heɗo jiɗateɗa réunion nga tunamne bugeenen da fii e admoñu buge a ari kadi ne ɗo ganduɗa an sa aɗa natta ɗo a ƴeesat hoorema nde to dow réunion nga bara tunamne fii so fe tubati sekke pade sek no popode fekede si kaw Your Excellency minen ñaanija ɗo mais Your Excellency ñun ñaanija fii bila jamano laamu tubakoɓe depuis jamono nguuri tubaɓi ha laamu Jawara nguuri Jawara ha laamu Jamme dege nguuri Jamme ko he nder gaska men wonno ɗum si biir pax rek lañ nekkoon laamu noon mais nguur nag ko tagi haɗa abbo laamu lan moo tax nga jottoon nguur ɗum lempoji ɗi joɓoton ɗi yo lempo ye fay si he jawdi laamu ngu si laamu ngu ƴetta ɗin jawdi liggo leydi ndi nguur gi dafa war a jël alal bopp noon liggéey ko réew mi kono ñaanija waaye ñaani jaa nag bila men dari il faut ɗum taxawee bila aduna sosi di mo ak adam sos men meeɗa heɓde courant ñun ñoo am courant men meeɗa heɓde lawol ñoo am yoon bu baax men meeɗa heɓ high school ñoo am school bu mag min meeɗa heɓ school aji liggayata ko Allah ligguiɗi ñoo ci school gi nekk yëpp yaa ko te sa laari he wallu
ndiyam he wallu ɓamtare pour konkom neɗɗo o ɓamto o anda homo yaha yeeso ɗum ko he ɗonnal laamu président Adama Barrow en keni sa laari hande kala saare ɗo jaaɗa la jiya sa jiya suudu huɗo jiya ce'el fullo tokosel hande kurangeji na toon ndiyam na toon school na toon l'hôpital na toon ɓamtare na ɗon ko président Adama ko ɗum woni nafaka wonde ɓaawo laamu nden minen hande ko onda Adama Barrow men gandi minen keɓe nafaka laamu nden noon komin mbawi wattan nomin kawriri ni woni chef o woni député o woni council o woni chairman o woni joom ceeɗe woni he jibinande ñaanija wonɓe nayde he kombo minen fof min goni gotum min mbi président Adama Barrow a ɓurtamin juut ɓuramin raaɓi min mbi liggey laamu maɗa ngu haɗa waɗa no potirɗa ni waɗa min mbima kulle dako yimɓe na goni ɓaawo maɗa meɗen no ngumi meɗen ngulli laamu maɗa ngu meɗen ngulli programme maɗa o ngon miijo wota miijo ko ñaanija miijo ko dula goɗɗo kono wona ɗo hen abbade président Adama Barrow abbade laamu makko ngu yidde Adama Barrow yidde laamu makko ngu ko ɗum woni yidde hoore maɗa ko ɗum woni yidde jam yidde ɓamtare yidde yaara yeeso yidde rewɓe ɓe yidde worɓe ɓe kañƴe teddingol mawɓe ɓe laamu maɗa ngu yo Allah kontinnamo ɓumnal ngu ñaanija ɗo siyaranno ɗo min ngala ɗemɗe ɗiɗi yo excellency a jarama yo Allah yoɓmo wiya be hayni o thank you alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mi salmini his excellency président Adama Barrow heɓe arde ɓe foof ma mi salmin gouverneur Samba Ba mboɗo ma mi salmin chef uji men ɗi chief Dawda Yo e chief Ali Touré e chief Demba Sy guttunduɗo ma mi salmin ɓe mi salmini député gonɗo ɗo ɗum woni honorable Camara mi salmini deputy speaker honorable Sidi Ndiaye ko ndu tunduɗo jiya mi salmini NPP naɓe wonɓe ɗo foof ciyaman Alaji Sadio salminama e fanni to jaaten ɗo ɗi woɗɗi ɗi jenggi e haalaka juttaɓe te kono his excellency wonno min haalanannoma golle ɗe mbaɗɗaɗe ndu tunduɗo e Lowa Salum Oppa Salum e Ñanija ko mbaɗatɗa ko remoɓe ɓe ɗum no heewi yo excellence pour wonnan rek ñaari tunde yi Lowa Salum ak Ñanija ak Oppa Salum golle defati fannam ɓe dafa ɓori lool his excellency ndu tunduɗo ɓe sehuɓe tano ɓe guinnumi ɗo ɓe mami salminɓe ɓe ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe darino ɓe mbaɗi fon committee pour engrais gujjeteno ɗo mo yaltine Gambia ɗo mo naɓe leyɗele goɗɗe ɗeɗo sefuɓe tato darino cali ɗum teɓe balluno en oɗo hikka ɗo wadde mami salminɓe sefuɓe ɗum yo excellence ñetti seefi fof mo gërëm leen sa kanam parce que jamono bi nga xam ne juleeɗe ñan sajja suñu engrais yi doodu Sénégal ñetti seef yi dañ si sos comité bu nga xam ne ñoom ñoo dog loolu fekk engrais bi fii la daan def te kamɓe tigi ɓe daari ɓe goni ɓe jeeyana engrais o ɓe ɗum jeeyana laamu ɗum ɓe darino hen noon engrais o kala ndemowo heeɓi hikka engrais ɗiɗo tunduɗi tan e ñen ton bopo dañ taxaw ten jàppale nguur bi ɗimolañu jeeya engrais bi ɓe gis ne fépp baykat jongal si engrais bi suñu jëggu ne his excellency sa rewino nde bagadaji ɓe waɗanano remanano hikka te ko seefu o o darino hen ɓe remanano hectare ji capanɗe jeeɗiɗi e joyi mune muy mel ni dégg boobu noonu seefi ñoo taxawoon te ren benn hectare bu nga xam ne mun na juróom-ñaar 75 hectares 75 hectares his excellency sa rewide nde tafsir Sinthiou tafsir he jeelan he canen ɗeɗo cee fof ndemanano tawa ko trakir laamu o remani ɗumen ɓe yoɓani te ɓe okkano awdi maaro ɓe okkano awdi masara te ɓe okkano engrais
mu nga dëgg yu leen nii tamit Your Excellency nguur gi taxaw na leen ba jox leen tracteur jox leen jiw jox leen engrais te ja fay ci dara His Excellency Bati Ndar he Bati Jaha e ceere fof gokkano awdi gerte gokkano awdi maaro e awdi tubaño te ɓe gokkano engrais Bati Ndar Bati Jaha itam joxoon nañ leen jiw maalo jiw mboxa te joxoon nañ leen engrais tamit His Excellency sa yeeyi leydi Lowa Saloum Balangar Benteng e Balangar Coyen he Balangar Palen he bala e Jengi Wolof ɗe cee fof ko ceeɗe ngannduɗa ɓe keɓɓino awɗele ɗe ngannduɗa awɗele moƴƴe te ko laamu ma ɗum hokkiɗu men Your Excellency Balangar ñetti Balangar yooyu ak nga dem Jengi ñoom tam joxoon nañ leen jiw yu baax jox leen engrais te joxoon ci dara His Excellency ndu tunduɗo laamu ma ɗum naɗo ligo gadinaji nayyi kesi Your Excellency si gox bi fii sam nguur bi min fee liggéey ñeneenti gaadi yu ees pour Daaru Mbaye ɓe heɓa gadin keso contrat ko waɗama sign ha liggotoɗo is on the ground Daaru Mbaye am nañ gaadi yu ees contrat bi signé nañ ko te liggéey bi commencé Leba Malik ɓe heeɓi gadin keso contrat to waɗama sign te mbo on the ground Leba Malik am nañ gaadi signé nañ contrat bi te liggéey bi commencé Bagadaji ɓe heɓa gadin keso he Ker Oldi ɓe heɓa gadin keso to contrat ko waɗama sign liggotoɓe ɓe de on the ground Bagadaji ak Ker Oldi tam am nañ gaadi yu ees ñenen contrat bi te liggéey bi door na ceeɗiɗi goɗe ɓeton e mbiɗe sangulen e Bati Jaha gadinaji mumen ɗi ko ruts projet o woni e gollude ɗumen nga sangule Bati Jaha tamit seen gaadin bi route projet bi ñoo ko nekk di liggéey syndicat His Excellency ɗiɗo woni gadinaji ɗi ngannduɗa ko laamu ma ɗum watta ɗumen supply e kala awdi sifande ɓe cohli nder gadin ɗo ɗum woni cee mbiɓeɓe ɗe Thiamen Lower Basic School e Jengi Wolof he Guy Jahaga ɗeɗo ceeɗe tati fof gadinaji mumen ɗi ko laamu ma ɗum okkata ɗumen awdi te laamu ma ɗum ɗiɗum watta ɗumen supply équipement pour le gadin maɓɓe o Your Excellency ñoom Thiamen ak ñoom Guy Jaha seen gaadin yi bépp jiw buñ koy use seen nguur bi moo leen koy jox free te duñ ci fay dara His Excellency mi andi a yii Martin Grand mo Giraffe projet waɗi o ɗo he laamu ma ɗum kaali mo kawrindirɗa o pour ɓeɗo sukaɓe mawɓe rewɓe remoɓe ɓe pour ɓe mbaɗe support ko yahata ha million ji tati e feccere Your Excellency sa nguur gi ak Giraffe Martin projet boo leen fi def nii gis na jàppale ngeen ndaw yi ñu dem si ñetti million ak lu tege kono mi faalatina pour lewru yawtude e lewru nde hitande ɗo maace April waaye bu ngeen ngeen ne weer yi passé di March ak April Giraffe projet min ari ɗo min waɗi ɗo groupe Martin Grand ɗum ɗon da wona neɗɗo kala e hoore mo individual ɗum ko groupe aji dafa mel ni Martin Grand bi ñëwoon ngeen fi def ko si weer yooyu weesu waaye boobu defuñ ko comme ku nekk nga am rek dañ fa defoon ay compil ci jox leen ko Pancang seed growers men okkuno ɗumen $10,000 Pancang seed growers joxoon nañ leen $10,000 Ker Oldi groupe maɓɓe o to Oncle Amad iwi to men okkuno ɗumen $12,000 Ker Oldi fu nga xam ne Oncle Amad foofu la jógee joxoon nañ leen $12,000 Kawru Bala Sita youth group ɓe okkano $20,000 Bala Sita youth group tawi joxoon nañ leen $20,000 Jahawur vegetable growers ɓe okkano $10,000 Jahawur vegetable growers yi joxoon nañ leen $10,000 Kawral Kafo mo ngannduɗa ko Njaa o woni ɓe henno $10,000 Kawral Kafo Njaa joxoon nañ leen tam $10,000 His Excellency ɗiɗo kafuji rek ɓe herno ko yata $64,000 sa wecci ɗum hannde ko $4.5 million ɗum laamu ma ɗum he Giraffe projet ko dari o kiɗi kafuɗi ɗo siyarar noon Your Excellency loolu soo ko xaymee compagnie bi ngeen dem na ba $64,000 o sogal weccee si taxi dem na si ñeneenti million ak lu tege His Excellency ta laari ɗo remoɓe tuume no heewi ɗo remoɓe onions mu ne fii soo bàyyi xel ñu dee béy soble bëri na fii Rus projet o mo darna kawol ko wiyete onion curing facility a tawata si ɓe liggima ɗen ɗon tuume ɗe mbawi moftede ha lebbi 6 ha lebbi 7 mu ne ngeen ñi am nañ ko stock bu ngeen sampa soo si kaw képp ku fi béy soble mu nañ ko fa dem denca mu dem ba si juróom-benn wete du yàqu His Excellency ta laari ndu tunduɗo ceele kewɗe keeɓi nafaka e sengo agriculture e sungol lemu mahe koye iwi Lowa Saloum Upper Saloum e Ñaani Dia waaye Your Excellency yetti tunde yi dëkk bu yëpp ñu fi nekk ñëpp jëriñ nañ seen nguur gi si fànna léegi ren e ɗum woni inde Gambia Farmers Union e Gambia Women Breeders e Gambia Women Farmers e Nalowa e Nakofat min calminima His Excellency darde nde dariɗa nde sengo remoɓe ɓe ndiɗo leydi Farmers Union ak compagnie um lebni yëpp Your Excellency dina ñu ngi lay gërëm di la sant taxaw boolem taxaw si fànnam mbéy mi ren e min salmini tunu fof min salmini arɓe ɗo meeting o on jarama nii naa ñu jëlee si tunnati ak ñu teew yëpp jërëgën jëf Moussa Cissé Farmers Association nuyu naa la bu baax a baax chef opérateur baa ngi kon doon baatu
jërëjëf honorable Demba Sabally fi mu nekk nii nag dinañ jàll ci beneen waxkat bi nga xam ne mooy ministre bi ñu dénka wéré nguuru ndaw yi di honorable Amat MK Bah mu ñëw waxtaan ak yéen honorable miɗo salmina His Excellency President Adama Barrow Your Excellency President Adama Barrow salmina ministre ɓe gonɓe ɗo fof manni ministre fi tew yëpp salmina permanent secretary director general CEO yiɗi gonɗi ɗo fof permanent secretary director general CEO fi nekk maa ngi leen di nuyu salmina senior government official ɓe fof liggéeykat yi nguur yu mag yi fi nekk maa ngi leen di nuyu haala ka jutta hannde mu ne waa bi du dugg tey won ɗumin poti yatake jemma dafa am fu ñu war a dem te foofu kenn fa dem guddi kono noon dow inde minen gonɓe CRR North waaye si turu ñun waa CRR North fii rentidiri en sefeli CRR North fof wala si seefi CRR North yëpp ɓamri ɗum he chef ñanija Dawda Yok e chef Oppa Saloum e chef Lowa Saloum e chef ñani e chef Same mu ne chef Dawda Yok chef Lowa Saloum Alaje Touré chef Same ak chef yi teew yëpp ak chef Oppa Saloum ak chef yi Oppa Saloum miɗen calmina Adama Barrow Your Excellency President Barrow ñu ngi lay nuyu min ngalanamo ñamade joni kanko joganakimi ñamade ko minen joganimo ñamade yo amal lo ñu dem bor tey ñu la amal bor kala ko haalduno amen o timmini yo lépp lo ñu musa wax rek mu tali nga ko kala komin lamdinomo o timmini lépp lu ñu musa laaje defal nga ñu ko nden noon haala alaɗo won wax amatu fi mi salmini mboolo ngo fof ni na mbooloo mi yëpp mi salmini dental ngal fof ni na tabu yëpp mi sangini mawɗon goto ɗon mbiɗeɗo Mangue Wuro mu ne benn sama benn kër ba Mangue Wuro maa ngi koy nuyu Farba Diallo mi salminima Farba Diallo maa ngi lay nuyu mi salmina Sidi Dem ne heeɓe wondi ɓe Sidi Dem capital Plago maa ngi lay mi salmini rewɓe cikkuɓe Adama e worɓe e rewɓe fof garɓe ɗo nuyu jigéen ñëpp ñu ànd ak ñu toppaadam on jarama yo Allah newnu min beltima amin amin albarka moɗo amin Sidi Dem capital Plago ngo kontonno baake emin jalambang alkalo la musoro silokan alkalo Ibrahima Ba jalambang Your Excellency le dawde ne ko sikari konton ala musoro capital Plago la Sidi jërëjëf honorable ci nuyoo bi léegi nag mbokk yi di ngeen ñu jégal parce que demukaay yi bari ne te fi mu nekk nii timis bi daf dee gaaw a duga ngeen baalal ñu rek ñu continuer li nga xam ne noonu lañ dee mën a defee yeneen duñ ko mën a def ñu jégalu rek pour ko defee ñu on ki nga xam ne mooy ñu ngi oo fi mu nekk His Excellency President Adama Barrow Commander-in-Chief of the Gambia Armed Forces Chairman OIC pour mu ñëw waxtaan ak yéen lan la am pour waa Gambia ala barakan fabel organisation de l'islam alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin Your Excellency mun alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin miɗen calmina gouverneur URR mo gandanɗa ko kanko jogui CRR o wattu ɗo gonɗen ɗo maa ngi nuyu gouverneur URR moom nga xam ne mooy seetu gouverneur CRR jamono buñ toll nii miɗo salmina député speaker di nuyu député speaker miɗo calmina député monno di nuyu seen député bu fi teew miɗo salmina chef Dawda Yok e chef uji ɗi fof gonɗi ɗo ɗi chef Dawda Yok maa ngi lay nuyu ak chef yi fi teew yëpp miɗo salmina Jarga Saare o alkaali dëkk bi maa ngi lay nuyu salmina mawɓe saare ɓe salmina yimɓe saare ɓe fof kilifa dëkk yi ak ministre dëkk yi ñëpp maa ngi leen di nuyu kala gonɗo e o mitin miɗen calmina fof miɗen calmina tundugol képp ku nekk si mitin bi maa ngi koy nuyu ba pare nuyu gox bi yëpp ene wondi e laawol ɓe ɗum woni ministére en ɓe e liggotoɓe laamu ɓe
ma andal si yomɓe ministre ak yegati nguurdi miɗo salmina wonde salmina musidɓe am e teeriɓe am abike o men ngol laawol ma wendi niwde niwsma mbokka suma ari ñamen ma andan ɗon siyon mbi kala gonɗo e délégation am o mi salmini fof e pakkuma andal suma délégation ma wendi niw yen ñet miɗen jetta Allah men garti kadi ñaani dia yen sante yalla yalla ba enen ɓen delle si ñaani dia min ngari men ɗo dula mo gandanɗa miɗen jiiɗa ɗo ɗon en barabugamne sappañoti nekka wattu fof so miɗen ngara ɗo miɗen kooli so min ngari ɗo ko jam men keɓata ɗo sa en ƴeeño rek kajiɗo rek nde on fiyeɗen jam rek len ke tekka a wi Amadou Ba o haali kono haala makko juutani ɗimen Amadou Ba wattanam ba wattanam guɗude Sidi haali kono haala makko juutani Sidi Ndiaye wannafi ba wattanam guɗude min kadi haala am juutata ɗo on mani natsuma wattandude guɗa ko hunde wotoron mbiyanmi dawɗo yok ɓen namdi rek laaɓuga sefo dawɗo yok kala kon mbaɗanmi on ɗo gandon miɗo yewi ɗum ko tekkere nde jiiɗon dongal ngal alani jawo minen lettodimanan guddata hannene heedna ko mi melni mumta tembiren gisaglen andi mi meeɗi on haalande ɗo sonnalanawa fiine wondema kala ko on keɓano e laamuji ɗiɗi jawtiɗi on keɓat ɗum fof e laamu président Barrow lettodigamɓe amunen ko so nguuriji yeesu gentan so nguuri président Adama Barrow mi haalanno on ɗum wo honnale loolu kono inchallah on puɗɗi yiide taw e soobe yalla fonna commencé ken ndikis kala ko feccete e leydi ndi on peccete on keɓattama oɗon podugano ɗen ko seddare si rewmi si seddata ɗigen tanten walla kala projet mo non gollata ganda on projet ko yettude ɗo ɓekko projet ɗum wo si rewmi yamanga projet na acte fi on mbawta men wonande minen min gonanta on ɗum wawta wonde jelen gonnen nekkal ko ɓara yimɗinen nekkal lol mum nekka ɓe mbi Allah yoɓata ƴewre Allah ko ligge yoɓata ne yalla de ɗi fay muusu ligey kat ley fay wondema aɗa ƴoƴi Allah yoɓatama e hunde ko a golla Allah yoɓama o fogene oɗonga muus yalla ɗum fay londe kala ko keɓɗon ɗo ko on golluɓe ɗum ha laaɓi tos ko olewre moon pour waɗi oɗon keɓi ɗum wande reede degen ligey pour set motan deppolono an kay gen koye am miɗo siwtara 2017 wange haɗa 27 fatara ko 2017 miɗo arnoɗo wadde mitin buduk musonne ñoo mitin si buduk fii ta lamɗo Maroc o mo neli ministre makko pour ara kam yiide jamano ɓaw noonu ɓuuri Maroc yoni ministre pour ɗo gisma nde ministre o arita mitinama ko buduk ɗo woni ngo arɓi laawol ngo rewi laaɓi ɗi rewti ha o yetti buduk mune ministre bo ɗum yo fekane jamano o ɓangi buduk buduga oto duga siyoni duga siyonde fekkama buduk ɗi ta on ñangol laawol ne muusi ha ɓurtita jamano bomo ɓeggol noonu yonni mugi jefet dem torop nde o yetti ga ha men jiidi o rutti ministre bomo bimsi accé dañ gisande ɗan teelu kala ɗo men kawre mitin o wiya kam hono ngol laawol gongol ngol ñaanoɓe towonaani ɗo essentiel te fofretosamo sa adnaɓe nanasaji ɓetan doro yon ɗega mona feka ɓuɗum yon bo megana men léegi kono hikka kawrume makko mbimomi sa yi ngol laawol a hettinta laawol ngol min gollingol ha ngol yettima toon wawi ren dumattasak noon jamano ko soykite yon bo ɓeyɗo ko hame ligeyna ko ɗon men yoni balliri neɗɗo ɗo hay goto ƴakkata tew mum ko nafa mum tan ko ɗum tan abba oɗo ɗomi adama de ɗo tobiya pabilaka ko de jeriñam renge muna cifande ko kono mi wiya sefuli ɗi e ɗoɗo yok way nawa chef ya gawɗo yonne haalaji ko kalɗon ko haalaji ɗi mi weltima bete ka wahi walen suwa wahi nehnenmo lool ɓayde haalaji ɗi koye télévision kaala yimɓe fof nana ɗum gandi e fof nana ɗum wahi so télévision gon ko wa aduna ɓe henni koye dewi jamono ɗi on gokkiriɗo seeɗa mo gandanɗa ko seeɗa neɗɗo mo gandanɗa ko na neɗɗo añanɗo wadde hen tije seeɗa bugande ɗum ne ko nit ko añan onon golle an ɗe on cuuɗani ɗe on kolliriɗe yen suma ligguey noppu den ko ɗen ko wone andi si neɗɗo no golla ɗumeni su ligguey so a wi mo jarama ustata musde ɓanndu ndi kono weltinat joomum kadi sono ko jerejef golɗum waɗi sono ɗum wawi noko ɗum wona yiyana joomum kala o wakkili kadi o ɓeyɗata wakkilare nde kadi diga guinno waaji diga sawarde yoka rek sawarten ngam noon wondema hande miɗa yiyoɗo ma ganode mone kani siɗo iwaɗo ko cawarte mawɗo jaaɗa mini ko hammi mawɗo jaaɗa mini kadi pour mi wawa on gollinde kadi ma fe jogue cawarte ɗum mag ak ene ɗum mag la fe jogue kono mugewol ngewol ko ɓore ɓori fattimiɗo continue woni président mbi leydi par ce que man may konde nekka président rew mi kala ko on meeɗano hebde on keɓa ɗum foof e jamanu o lemmiston already a lemmo jamano miɗen belti kontan nayi mitin o weyɗi mitin mi rafetno yimɓeɓe jalti dañi jennanen yimɓe kolliri jikki yimɓe wonne yakar ɓe kolliri jikki kadi
warana yakar tamit kono dawɗo yew ɓayde ko enen nangodiri waaye dawɗo ganaji ñoo jappante mi yiɗi leydi lendi fof nangodiren gonen hunde wotere wonen rewmi yiɗu jappante ine ka ɓe nani sen jiiɗi yaade yeeso koma nangodiren so mbugi am yokkude dem si kanam fof ñu jappante gonen anni e goto ñum am ɓene ene gollen leydi ndi ñu liggéey réew mi wawata ɗum wadde noon min tan goto man regguma ko mën a def koma enen fof nangen ha tiiɗa waaye ñun ñëpp ñu jàpp si ben dëgg kono mi anni aɗo nangi waaye jëm jàpp am chef ulimaɗi ɗi nangi chef yi jàppa honorable amad no nangi honorable Amat jàppa sidi en no nangi Sidi Ndiaye jàppa député o no nangi hana tiiɗi député jàppa ben dëgër hay goto oto ruttor ɓaawo bu kenn dellu gannaaw nag moto men o ko yeeso tan yarata o ruttorɗa ko ɓaawo oto bi amul arrière arawa rek la am min mi waɗa accélére rek miɗo continue dina di accéléré di continuer inchallahu inchallah si mi arti ɗo kadi ñagaro suma fi dellu sewade de on wiya kadi président mbaɗa wonno ɗum ɗo ɗo kadi ɗo e warde kadi mane président mbara defanga di wa higano hiɗan ɗo emi arde ɗo mi golla goɗɗum somi ari pour kaalo ɗum kadi si ba ma fe del si wat na fi liggéey di nga ko ñodi ngeen ko wax min beltima on jarama assalamu aleykum waaye jërëjëf kontaan